Ye esawa mapoyo dopadola e UBC Radio Buteboka ngedo doki kula kodi tene mama ko kumpadola. Walwaswa ani John Ogwang itiang paka kisindelo Ford waneno kuom jopadola gitene matimo chweyo gichungo pecho kono nme amito nyithu kuminyuom kosanyuom gakar mebedo manyambaka aka kendo arwat madhano ko yikererigo ipadola nyuom kod nyuomrok obino bedo iroyo megi mabino gakar yachwe gi jonyalo ywaya ri nyawuot gin nyako kosanyiri bende jonyalo ywayo paka romini jonyako onyo ihongono nyako makunindo pecho kosamako mondo duoko woke od nyir meno nyako mopor gine onyo indelo no ibini rango kamopori aino ge pio timo chan matero chiemo madhok nyako hongo mayochieni chiemo madhok nyako me bedo chiemo manyako mopor gine telo chamo aka chiemo no ripo wok yotogin nyako nyalo limo iye gi pecho to jotug jotero to jokunogo rejayach momiyogo iye obino tundo kiri hongo manyako bende ai pokidho wendo rejayachi to mokorego e ot bende kiri gi jonyuol megi dhiro nyithindo pajo manyiri kidho mokore mayach isimbin kiti timi me oido tera bedo kadhano ofuyo kulapa ng'at mago mito nyuomrok gine kosa ng'at ma jothugin jowanya ato kago kosa jonyuol pere jowei thuolo ng'at man nyalo pori kosa poro gine The Wash 256. Meno bedo dakika moan mapoyo dopadola UBC Radio Buteboka kurwawi doko dikin gira poiman uyino kiru wili adeshme kelererin gijafuonji Onyango Benedict manegi michmandiko kitabin mamako kuong padola paka kitabu milong ni Majanga and Some Historical Facts in Padola jopadola gitene matimo chweyo gichungo pecho kodi kitabin man kwet ngirino inyalo gori gosimi namba nota biro aboro ario pirangwen gaboro pirabungwen gabish piraboro gauchiel kosa Airtel nota biro nota ngwen pirabich gangwen pirauchiel pirario gabish